fitani asese ne din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Abusia for any adofono mema obibia akwaba ede ebatuma GHSO Ghana wahala jumedi ena ebre asosamosomfo muni aba ekwesi kapa enenso mede ebebesom ahwefo eni etifo na abusia for nyemekwe so yasen ma yedi jumedi ebremo abreni abrebia eye Mama Juliet Ventures ebano kitchen CC eye wodemo CC kitchen appliances dia Mama Juliet owosa enwemani nyina ewo eye ehonum ena ebiemu nso ni trufi so eboye chiye do meba ne chese papa de baba dan so edia ene hwehwe o mecha kwan na wo mudi sa adwuma no ema law master so aba bepiemu a hanom a wo no so ni dwuma dia wodi ene se wo ye sika na se wo pesika ede aka wo sika wo ho ede aye project bi ana impromptu bi na esie ena wo hia eye sika ede ene hwehwe law master esuso echa kwan ne number ene go screen no eso no na ene no entwetwe eye enkomunim se loan dia ye ne eba enoma bebre ewo ho enti wo frɛ na nye de wo hobia no wo de ato eye won na ye bo era eye ensem no emunum eye USB Ghanaian gospel musician and din ede eye Isaba Hesel wo de ensem bi aba beto edwa afade enti asese dodo na ne titu ni Christopher wo mo abamabuo se wo mo etu wo mo nan ede esi eye ensori ede mo ne titu ni kwasi ada eda chese ede esi wo se yesu ye nyankopon twedwa pon nyankopon no wo hu ne se eye asofo binum ene ye ene esu bia wo mo eda ne dem ene wo mo nkom hye tro bia ya na wo mo etwa anase wo mo ba bonten ebebe hye eno nti ena maga na hase diesese Christopher Krampo no wo ma sori krom no akwa ye chese ensem bisi basa wo so Krampa enso ena wo so susu a enye ye na ye nua ba no kasa no wankweti ana wanpupu ni ti se wo bebo eye asofo binum edin ema chese ye papa prophet Emmanuel Bedukobi edin bebe piem Reverend Isaac Owusu-Bempadi bebe piem ena ebiem nso no prophet Nigel Gazing artist wo susu se wo mo eka ho bi ena amasa enoma we nyina na nipa ejidi omo wo nyame mu no etimi ato ba ha because of omo nsam am wo mo ekeka no no de nko susu se ehu ebehia se no womo be jai womo komhye na womo ehye because US Krampo abatoi womo komhye womo hye nyina no ebia ne ho no ma chese etimi efa ye enti no sese womo njai eye enkomhye no efa ento ho na ye womo rene eye souls efa ema ye Yesu Kristo se de be ya nyame ahenie no ebetimi atre na ne subo kese pade na ode bo eye Christian Council sem womo aye week enuti ena masa ne oma we nyina ekoso ne ye nua bai ne nsem kaye no wode tudwa emra so koko piemu ewo onua FM na say enodine nsem no etu eye edwam. The Christian Council is so weak to the extent that pastors and prophets do whatever they want to and go scot free, and Prophet Bedukobi, Reverend Isaac Owusu-Bempadi, Bishop Daniel Binim and co are all problematic according to what is going on. Ena ebiemu so osan eto aso ebiemu esem Prophet Bedukobi, Prophet Nigel Gazing, Reverend Isaac Owusu-Bempadi, others fail to predict correctly the winner of the US election. When these pastors give false prophecies, it deters the Ghanaians youth from attending church as they begin to doubt the Christian God. Therefore, I think we should admonish contemporary pastors and prophets, especially Prophet Bedukobi, Reverend Isaac Owusu-Bempadi, and Nigel Gazing, to focus on soul winning and stop giving prophecies as God has not told them.
we ene eye ne nsem a wodi etu eja wo chema na chese wo mo ka ho bi o ha we ekoso wo man mu atete ne o ni chese enoma ye hwa enkoye ni nyina no eye wo mo esu o mo ban a wo mo da ne die efa wo mo enkom hye eye den emu na se de di no ekokọ etumu se eye nya ntuni aba ye de chese ne ni abri ye pa wo hu ni se wo mo eka ho bi ene masa nyoma we nyina eye den ekoso na se ye betimi ahwem na ya ban ne eye wo mo for now so wo mu njai so wo mu ehyenkom wo mu njai so wo mu onyankopon yi kiro mu krampo ni kwa so mu bebe ka krampo na enu mum ebeye because enu beboa ama eye oman num etimi etu eye empon na abusuan wo den sem we etu edwa no dodo na amfa na ho no so ebinum si na den na eye ye nuaba yi wo kikan Hazel or patch resident ebinum so se ada bi de wo kan de ye no kwan so anu se Christian Council be mo mani ada honum na wo ma hihye o mo de hihye ye bi egu akwam a ebetimi ama eye asofo adifo apostle evangelist no wo ma hu wo mo pomasibre anaso wo ma di wo mo lemu a eno ebeboa enja se de be ya ye nkom hye no we ba no aba be ka ayesa ya se de obi bo ludu anase wo to dame wo hwe se we ba be ka ana we be piane de aba na wono so abo na ye de akwache ni akase ha wa ya de we ya twawe anase we ya ayese enti ebinu so se eye Christian Councils no esore na wo mo de hihye ye gu akwam am eno ebe masa nyoma we nyina eto ayede etwa na wo bi nkom hya wo be hye na se enu nti ambem na wo be ye wadwen se wo nkwa asore de ene na wo so wo ha wo because asore wo nkwa ye sofo no ena anya de so wo kwa ma wo man no ena anya de so wo kwa ma wo busua na wo yire ne wo ma na wo kunu ne wo ma eye wo nkwa de wo adwuma ena wo ye na because of say wo bi de wo yi ne nwesi wo so no de obedi atro de nyame di bedi atro o de nyame di be hye nkom a enimu na o de ababa betu eye edwa na enu nti wo gina eno so ka say because of went no enya de so obekwa asore na enu nti wuntimi nti aye asore dem na eye wo mo nkom hye tro ebinu mo de sorry ye be kan say ebinu mo de a chese enkoye nti no wo be gina ho classify obi ase obi ade enya nti wunsi asore dem de ene na no so no wo hwere eye enyoma because ade bone ebebe fra ade pa yi ne yi frim ye nye den ye nsei ni nyina anase ye nkoto ni nyina ngu na akokoto ade na se enya baby anya no na wo so twa edi free honum entoma kora no be kwakoto bi ne bi wo honum na baby ye enye ye ni nyina no hwe esiesie enti wo be du obi eye nsem a wo ka echi na wo be hwere eye wo nkwaje ekwan de na nya chese wo ye big eye mistake na wo tie se de ye nya no eka na no kora e wo mu pan ho be nya se asofo no ye ma wo mu endi eye wo mu elemu ebinum wo ma ye hu ni se wo ma nsem mo kana kwakwa ye anansi story da ne da wo mu nsem o chese wo be we kam ama Ghana for o ma twen eye wo more attention say the enya bedi nsem yi ato eye edwe won so so awo eye efie wo wudwuma mu wo mantin so den also betimi akam e dey afa ensem no ehu Christian Councils and sorry na eye wo mo hwe se wo mo betimi asisa no ma no anokwan anase enya eye wo na eye twabre no so ase de Yakopon kan no be yini de efrim a na ne eno ano na asem e de na asem ekom for den twa wo ebrei e wo too much in comment section na ebiom like videos na share e wo all the social media platforms so medin e de ekwesi kapadasene yebesana hia